ngaho utangira. Yatega amatwi mu kinyarwanda. Abateze amatwi radiyo Ngwaje Imbavu, mbanje kubasuhuza. Ubu tugeze mu mwanya w'amakuru mu kinyarwanda mugiye kugezwaho nawe Tije Viatori. Amakuru tuyatangire ku itariki 22 z'ukwezi kwa karindwi umwaka wa 2018, nibwo perezida w'Ubushinwa yasesekaye mu Rwanda. Perezida w'Ubushinwa akaba yarabisikanye na perezida wa Mozambique, dore ko perezida wa Mozambique we yari amaze iminsi 2 muri iki gihugu cy'u Rwanda. Perezida w'Ubushinwa aje kuhahura na minisitiri w'intara y'amajyepfo y'Ubuhinde, ubwo ku munsi ugira kabiri biriwe mu karere ka Bugesera. Mu karere ka Bugesera bacyagera bahaganiriye ku byerekeranye n'ubukungu n'iterambere u Rwanda rugezeho, cyane cyane bibanze ku bijyanye no kwiyongera kw'ibinyabiziga mu gihugu n'ikorwa ry'imihanda mu mujyi wa Kigali ari no mu yindi mijyi yo mu gihugu cy'u Rwanda. Ari nabwo baje ku kibazo cy'indege nini cyane yifuza gusura u Rwanda muri iyi minsi, kandi iyo ndege ikaba itagwa ku kibuga cy'indege cy'i Kanombe bitewe n'ubunini bw'iyo ndege. Perezida w'Ubushinwa akavuga yuko kiriya kibuga cy'indege kirimo gikorwa mu karere ka Bugesera ko ari cyo kibuga gihagije cyakagombye gukorwa byihutirwa. Perezida w'Ubushinwa yahise akora ibishoboka byose atera inkunga u Rwanda yuko kiriya kibuga cy'indege kirimo gikorwa mu karere ka Bugesera mu by'agateganyo cyakagombye kuba cyaruzuye mu mwaka wa 2019, kandi cyaramuka cyuzuye akanyarukira muri Kicukiro ku bitaro by'Abashinwa biri i Masaka, kuko biriya bitaro by'i Masaka bidahagije. Biriya bitaro akabyagura bikaba bigari, ndetse n'ikigo cy'abanyeshuri gihari kikubakirwa amashuri meza, kandi ayo mashuri akazaba yubatse mu buryo buhagije. Ari nabwo azashyiraho ishami ry'umuhanda wa kaburimbo uzaca Nyakarere ukagera Kabukuba, ukazenguruka ukajya guhuza icyo kibuga cy'indege cyo mu karere ka Bugesera. Ibyo byose byaramuka byuzuye, iyo ndege nini cyane yifuza gusura u Rwanda ikazaba ari bwo izarusura yerekeza mu karere ka Bugesera. Tubibutsa radiyo muteze amatwi ni radiyo Ngwaje Imbavu, ivugira muravu w'igihori ikumvikanira mu mwate w'isi. Amakuru tuyakomeretse hirya no hino mu mahanga, twumve uko byifashe. Intandaro yo kutumvikana na Osama bin Laden n'Abanyamerika. Abanyamerika bishyize hamwe n'ibihugu 16 ku isi byubaka ama-etaje. Igipande kimwe cyari kigizwe n'ama-etaje 120, ikindi gipande kigizwe n'ama-etaje 120 mu bujya hejuru. Amerika ikagendaga yirata mu bihugu byo ku isi ngo nicyo gihugu gikomeye cyane, bitewe yuko aricyo gihugu cyari cyubatse bigaragara. Osama bin Laden katarigeze umushimisha na gato, bitewe yuko ari umuyoboke w'idini rya Isilamu. Osama bin Laden akaba yarahisaga ibitero muri Amerika mu mwaka 2001 mu kwezi kwa 9 tariki ya 11, akoresheje indege ingabo ze z'ibyihebe. Ikinyamakuru cyanditswe n'umushinga Al-Qaeda kirabaza ati ese uyu mugabo w'igihangaje ku isi hose mu batera ubwoba ni muntu ki? Uyu mugabo w'igihangaje ku isi hose mu batera ubwoba ni umugabo witwa Osama bin Laden, abenshi bakaba bakunda kumwita Rahabeni. Akaba yaravutse mu mwaka w'1958, akaba afite ubwenegihugu muri Arabia Saudite, ese nawe akaba yitwa Mohamed. Akaba yaravukiye Yemen muri Aziya, kugira amafaranga menshi cyane, byaba by'ingabo z'ibyihebe zinyanyagiye isi yose. Ise wa Osama bin Laden, Mohamed, akaba yarayoye mu nzu z'intagondwa zari zarubakiwe ibikomangoma byo muri Arabia Saudite. Osama bin Laden yagiranye n'ikinyamakuru cya Tanzania yuko kugira ngo yinjire mu bwami bw'ijuru ari ukurimbura Abanyamerika bava bakagera. Uwari umunyamakuru mu rubuga rw'imikino mu Rwanda yari umunyamakuru yitwa Karinda Viateur, abenshi bakaba barakunda kumwita Rwanyeganyeze. Umugabo wabanje kugera mu kwezi ku isi ni umugabo witwa Widagarin ukomoka mu gihugu cy'Uburusiya. Akaba yarakoresheje amasaha 6:45 kugera mu kwezi, kugeza ubwo yigishije Umunyamerika akaba ariwe yaje amena ibanga bw'uko mu kwezi byifashe. Umunyamerika ageze mu kwezi isi ayibona hejuru.
kujya mu kwezi yaratereye no kugaruka ku isi araterera, atanga urugero rwumvikana, ati ni nk'uko iyo uhagaze ku isi ntabwo ushobora kumenya ibibera ikuzimu uretse ibibera mu kirere. Amakuru tuyasozereze ku muhanda wabanje mu Rwanda wa kaburimbo. Umuhanda wabanje mu Rwanda wa kaburimbo ni umuhanda umwe uva Tanzania Buganda, harabanje mu ntara y'u Rwanda y'Uburasirazuba Kibungo Rusumo kugeza Bwese winjira mu mujyi wa Kigali. Aya makuru mwagezwagaho na radiyo Ngwaje Imbavu ivugira muravwa igihori kumvikanira mu mwate w'isi, naho mu cyumweru gitaha mukaba mwagezwagaho na Witije Viateur.